India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Thma hapdeng ke Russia Ukraine kalanang shirkei hakasni ke baar jong ke jingele henne kasni ki Shipai ke Ukraine kelemi madan hanong ba Kiev banyadai lakari na ke jing syahyar Thma hak Shipai Russia kaladan ke jing yasiat bashirkei hakani ke nong ba hadian ba Shipai Russia ki Thmu banwan senshar layok jing tip bagi Shipai u Putin kila don hapo kane ke nong ba wat la om tip syai kat nungut kidan bat hakanu ke jaka kaladan ke jing yasiat ha obelon kashnong ke badan markhab bat ke Kiev next step kam ka Ministry of Defense ke Ukraine la sakhiru ke jing wandrung jubor jong ki Shipai Russia ha vozel busha bat Irpen district langit begite ki Shipai Russia ki lawan rung lingba ke benta shate mi ngi ke Ukraine kin thop lingba ke Chernobyl kat be ki layo kurip hinin kesngi bon phongut ki Shipai Russia bat ki kali Thma ki lawan rung shake lingba ke jaka ke badan ha benta shate mi ngi bat yat lingba ke nong ba Chernihiv u Anton Herashenko unang aibot u Interior Minister jong ke Ukraine u laong ba ke jinge khun menta kesngi ka kham e Shisien bakala ker saudong ke Kiev kalabandan ke jing su bajor baka Russia ka Thmu kurup jubor ikat ling sun kintup Sikorskay Neborospil khnang banyo penlong ketem Shipai kam start ke Amerika ki kam jong kite ki Shipai ki long banyo rung hapo kanong ba bat banyo kem New Zealandskay ki ministry sarkar jong u ki dekat ke parliament shwaban pinpoy ya ki bai soy hakati ke jingete ban Aiti biang ya ke Ukraine sya ke Russia kani ke pinpau syai baka Russia kala kre ban kini jubor ya ke Ukraine hadian bakala pha hado arphautli ki helicopter ya khun Thma ringkat ki Shipai bat kini ke Onatov airport hinre ki Shipai Ukraine hinin kamit kilai khun triang persya ki Shipai Russia ban yo kini biang ya ketika kat liang sun ka Russia ka sedang pha mentai ki Shipai na benta shate ki Ukraine khnang banyo kini ekinong ba Kiev kala pha ru ki Shipai lingba na ki benta shathe bat shate jong ka Crimea bat ka Donbas da ka jing Thmu banam Iala ki Shipai Ukraine